O le vese tina matua se pasi le tauranga I sini le vese nei, vai mai leo na mala wane la lato fiso soani se wha lave I le whetaula inga ala I Elizabeth ma Colburn Street, polo te o le whae le whiwhina nafi. Ona o ripoti o se tangata na savadiane le ala tele wa fia I se pasi. Tau nu paramedics ma tong fitia le tina matua fitu smu whatau sanga I le no whanga lea ma ave na tuai le whanama I St. Vincent, pei tai na maliu lava I le fia na nafi. Whaatino so suenga leo mo o whaino mai o le ave pasi foi e fitu se furu whatau sanga na matua sa ave na foi le whanama I sini mo siaki. Muriane to ave le ofisa reo mo so suenga ma ua mori ai nei I le ave ta avale matau tia ua mafuai le mariu ave ta avale whaata mala ma le tu ua vanoa I le tangata savali. Sa mawhaiona tala I tua ma le atura I whamsinonga I Downing Centre I le aso se furu tasi o Januari o tau sanga fau. Wha le au ngai na fo I le tu mau malona lei sene le teminei. I saisi foi whala vela veta ta avale, wa whaelua mai le so wa whaia morianga le aveloli, o lo au fia le mata upu na mawai se tino mariu o se tamaito o tolu siana whanau I au tafo le highway I Sydney, I le tu I saute I se sifo ini na iaso taru o na fasio tia o ia. O ripote le ala ta fitu o ta wai o le tamawa mariu e mai Campbelltown o David Howard na maolo na tino mariu I au tafo le Hume Highway, I le aso se fururua o ke topa tau sanga nei lava, mai talton wina la vea I se loli, lua aso I lumane, ai le maua leo lo na tino mariu. Mai leo, e lei lua pena whapewhea, o na ono o ane le tino mariu o Howard, I au tafo le ala tele, ma le mai o suenga sa whaia mai a leo I lea taimi, o whae lua mai ai ana nafi, le pu e ina o se ari e tolu su fitu tausango se aveloli, ma mōria I le mata upule nei. O le atu lai lai luma le whamsinonga I Campbelltown I le masina 4 Januari ma o le tama ua mariu e tolu se fulu tausanga le matua. O le soa tau na mawai results po le ungo suenga o le HSC mo tamaiti Ausetalia ma New South Wales se foi sa su e le suenga le I le tausanga nei. Wa vai e lunga upeng ta wha ilangi upu wha marusi au ma whautuanga a tangata I le whanau wa o ngai winga I suenga ma nisi a wanoa o mātala mai mō lātou pe a whai e le o ngatasi le futia ma le umele le unga o suenga o le nei tausanga. O wha māloa mātua mō whanau o lo o mātele I wha manianga I lunga o le Twitter ai tūlanga e se foi nisi o whautuanga o wha mālosi ai I le whanau a whai e le o manuia suenga e leo le unga leo le larangi o na toe oso foi le la ia maua iei foi nisi por kalame fisosoani ma whai o na tua iai pe a whai o le au sia maka e mana mia mo le uru whale atu I University ma o onga maua runga atu. E tatonu leo se tamai taina maua wo mariu le o ngā tatonu o Perth I le tāwana rei la na wha o lima iei se tasi. O le tamai tai e ruasful whātau sanga mai Regional Western Australia na maua I se kāpaka I Wellington Street po le tau le tolu le waweao. Tau mo whai le vanga o soswani whapavave mo le whai o tong fitinga peitai e le imanuia a na mariwa I lava I le anō fuanga. Na po e leo se di e ruasful fitau sanga e sau fo I mai Regional Western Australia ma lo whai nei la iei so suenga. Vai mai leo e maasani to o lua lea mai fōringa sa wha o lima se tasi le uamariu ai peitai e le o yeini manuanga o iloa ilona tino. Ma le tala muli wala pata I leo I tangata Ausetalia ia sila ma le totoa I whai ngā wō I lunga o penga ta wha irangi ia mautinoa e le o tau la I mai whai ngā le au tau wha se ia I la tau I le anga atu I le Krismasi. O tu ina leo se lisi wa wha ingoa o le The List of Red Flags e aona sila I tangata ia whamanatu ai pia ia I lātou e mātala I tūlanga wha pia o whainga wō I lunga o peng te whailangi. O whaia mai lea whautuanga ina wa mai ona su e na mata upo e whaatatau I teo ngā tupe whaasulu la whono sa hawhia I nisi o tangata Ausetalia e toa sifuru lima. Whai mai leo le ausulu la whono e se uma vaenga wanga mai ai. Ma o se tasi o whainga ta atele o le taro sanga mai lea e transfer atu se tupe I se tu si tupe mo se whasosoani mo ia. O isi tu ai ngā tau wha se fō wā e mai nei le nei vai tau e fōringa e umi se teimi e wha māsani mai ai ma le tangata o na whato a sawa I loa leo whainga tau wha se pe a umi o na mafuta I lunga lava o whesota inga le social media. Pa manatu muri leo a whai o tuwai o na sila le whautuanga le nei ma ua mai a mau tupe I nei whainga tau wha se
Ia vave vili lo le report saipa, pe vave feso tai le whare tupe pui pui lau tus tupe, mai le toi ave ese o nisi tupe whao, popo. Tala nala video Samoa, mole ne iau auri, manuia fuafuanga le ne ia sasoi